Molweni nginibingelele kuzo zonke indawo la okufinyela khona le channel. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu ke indaba ke laphana wengane zakho. Thalo khangene njalo ke amazwe enduduzo ke laphana ku sonkondlo ke laphana uscelo mpungose ke laphana ongubhudi ke. Siyabonga mpungose ke laphana naye sonkondlo ke laphana wengane zakwethu. Yena siyabonga mpungose ke ushiye imiyalelo ke laphana einkundleni zokuxhumana washo ukuthi okuningi njengomndeni ke basazokuveza ke ngokuhamba kwesikhathi ke laphana wengane zakho bayilana ke namalungiselelo ke omncwabo ke laphana wengane zakwethu. Abanye osonkondlo abafana nokwazi insele nabo ke sebashiye nje amazwe enduduzo laphana einkundleni zokuxhumana. Mina ngiyafisa ukuza uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Nathi njenge-channel sithi rest in peace ke laphana ke sicelo mpungose bezimnandi ke inkondlo zakho ke laphana wengane zakwethu. Ake sidibane phana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Uma umusha ngiyacela wenza okulungile ucenzela subscribe ucenzele nebell ukuze uzothola ama-notification njalo masiposta ivideo entsha siyi-channel. Siyabonga.